erega nawe udakunda ibintu byiza, nawe ndabizi ukunda ibintu byiza. Ikaze muri Sapa Rwanda. Sapa Rwanda dukora decoration, dukora sonorisation, dukora keke, dutekera ibirori bitandukanye, dukora service na protocol. Dutegura ibirori byanyu, dutanga kofi mu birori ibyo ari byo byose. Amakuru meza rero, dutanga amahugurwa kuri bandi bifuza kuba inzobere mu gutunganya kofi ndetse na keke. Mwadusura kuri www.sapa1.com. dukorera Kicukiro ku muhanda wo kwa Gitwaza hafi y'umurenge wa Kicukiro ku kapa ka 501. Ako kapa kari muri parking. Ku bindi bisobanuro cyangwa mukaduhamagara kuri 078 18 22 36 Sapa Rwanda. Enjoy your mood. Dore diru hamwe na Sony Education. Sony Education ibazaniye diru nziza abifuza kwiga imahanga, yaba bachelors, masters cyangwa se PhD, abifuza gukora, gutembera ndetse no gusura, mwese muhawe ikaze. Si ibyo gusa kandi, Sony Education tubafasha kubukinga amahoteli, tukabakateshereza amatike y'indege ku giciro cyiza. Mwadusura kuri ofisi yacu ku muhanda KN70 mujyi wa Kigali mu nyubako ya Nyarugenge Town Building Center muri etage ya 2. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 07 81 67 28 46 cyangwa se 07 86 54 84 08. Abavuzi gakondo bakoresha imiti iva muri East African Community, igisubizo ku ndwara zananiranye. Burana n'abaganga b'imiti kabarewe ikomeye kandi bakaba ari n'abahanga mu kuvurisha miti. Agutega amatwi, aguha inama ku ndwara zananiwe n'imiti ya kizungu. Iyo miti bayirazwe na basekuru, iremewe ndetse yujuje ubuziranenge. Muganga Aida kuva muri Tanzania niwe wagufasha ku ndwara ufite yananiranye ahantu hose. Muganga Aida agufasha mu ndwara zikurikira: Dr. Aida, barakuroze, ufite ibibyimba mu nda, barakwibye, ucuruza homa, urwaye asma, mufitanye amakimbirane mu muryango, ntubyara, ushaka kongera ubugabo, nta bushake ugira mu gihe cyo gutera akabariro, n'izindi ndwara nk'umutima, umutwe udakira, kuva cyane ntukame ku bagore, gute, sinezite, igicuri, imitsi, imitezi, urushwima, kutajya mu mihango kw'abakobwa, n'izindi nyinshi tutavuze hejuru. Wadusanga aho dukorera Karuruma hagati y'umusigiti n'Akagera Motor ku gahanda kajya Ijari muri metero 30 gusa. Uzahasanga icyapa cyanditseho Aida Herbalist cyangwa ugahamagara kuri izi nimero zikurikira: 078 99 22 250 cyangwa 072 23 72 610. Dr. Ikibazo mfite ndakizi, kubura ubushake mu gihe cyo kugira iki n'iki. Summit Entertainment presents Simba Entertainment presents Agasobanuye Films presents ibintu byose ni presents n'ubundi niko Intrepid Pictures sabo bonyine they called Ride of a Day. Ari bonye izina rya filime azaba beshya kandi n'ubundi byose ari kimwe, ariko amambaye abicaho byagaciye gasanga Veda inawereke mwananje hakuno yo mwemere guparika indege Captain over indege arandingaga hakuno nuko filime tuyitangiye. Sorry, I don't speak Spanish. Babari ariko sivuga Espanyol. Yeah, first time. Ubwambere uje muri Espagne. Yego. Where's my luggage? Ese imizigo yanjye Unfortunately, it's still in San Francisco. Chomekere iyo mobile sha. Anyatino show. Hakuno. Okay, yo. None nice hamwe reka tugire utuntu dukora dutuje. Where's my luggage? Ese imizigo yanjye Unfortunately, it's still in San Francisco. Utwihanganira ariko yo iracyari muri San Francisco. Byiza hakuno. Me, can you call the airline and tell them to leave my Sali wabahamagaye bags in San Francisco? I'll be back before they get here anyway. Ukababwira yuko imizigo yanjye bayirekera San Francisco ko n'ubundi ndishobora guhita ngaruka.
n'ubundi nzagaruka bataragera inaha. Urabizi abantu batwaye imizigo myinshi akenshi ntago imizigo igendera mu ndege bagenzemo. Hari ukuntu kago, hari indege zishinzwe gutwara imizigo za kago. Hakuno umugabo hano yarageze ku kibuga cy'indege asanga imizigo ye yasigaye San Francisco kandi wageze muri Espagne. Atamagara umuntu aramubwira ati abwira imizigo yanjye babe baretse kuyizana, n'ubundi sindi butindi naha nshobora kuza gukata ngahita nsubirayo mbere y'uko iyo ndege izanye imizigo yanjye igera inaha. Nayisangira iyo giye barakwereka hakuno hari umusaza uri ku kibuga cy'indege Bruce Willis, uramubona yamukiniye filime nka Red, Retired Extremely Dangerous 1 na 2, yamukiniye filime nka Die Hard zose. A Good Day to Die Hard, Die Hard. Hey, I was, Henry Canfield do bega filime. expecting Josh. Narinzi ko Josh ari wibuze kuno. He's asleep on the boat. Arasinziriye mu bwato. Niba mukinga hakuno. Good to see you. Good to see you. Cyiza kongera kukubona mwana, cyiza kongera kukubona. Good to see you, good to see you. Hakuno nta kindi cyabaye. Ese yinjira imodoka. Best in a while. Imeze bite se mwana? The gospel quartet come through here for about 6 weeks. Ndi kumva ntazi we. Yeah. Posting. Utuntu nabonaga tutari kugendana neza mwe ntago mwa mubibona ukuntu sound ibigenda isigana n'iminwa y'abantu. Gasaba umuntu ari gusanira ibintu barangije kuvuga kare ntago ari sawa. Hakuno ya. None ubwo twagiye gake gake bucece nje. Imeze bite se? Wow. Aciyemo agahe. Come through here for about 6 weeks. Hakuno telefone yaramuhamagaye uyu nguyu. Picasso expert from Oregon State. Picasso expert uturuba bakora abahanga muri bya bintu bya Picasso baturuka muri Simba. Picasso expert from Oregon. Baturuka muri Oregon. Perspective. Mwana ukuntu mbona ibintu si kubibona. Hakuno. Ndetse muzi. Yego. Look, could I call you back in a few hours? Wareka nkaguhamagara mu masaha make mu kanya mwana. Bye. Sawa, bye. Umukobwa ari umuhamagaye. Sorry hano. Henry Canfield yagukiniye Superman. Yagukiniye aya ni si harya. The Witcher. Yagukiniye Mission Impossible. Ibindi byinshi byose. Filime nka miliyoni yarabikiniye hano. Rebe. One call, Dad. This vacation. Papa nakaruko. It's just a real bad time for me to be away from the company. Ariko ntakubeshye nicyo gihe kibi cyo kujya kure ya company yaje. About this vacation. Wa mwana we mama yishimiye vacation twajemo hano. Ari muri Espagne ahantu ku mazi. Rebe. Will hakuno mama w'umwana yabonye umwana Jakuno. Ni famille yaje mu kantu k'akavakansi. Thanks for groceries, hon. Urakoze kuzana imboga rata sheri wanje. Ngabona bavuye guhaha ibintu by'ibiboga. Oh, finally here. Nyuma na nyuma twese turi hamwe. How's your flight? Urugendo rw'indege rwari rumeze gute? Close credit cost. Indege yazamutse igenda izenguruka gake irongera amanuka. The vino won't fix. Nta kindi cyabaye n'inywa ka vino byose birakemuka. Now, why didn't you get that suit off? Looks like an accordion on you. Ase wabanje ukavanamo ibyo byenda by'amakote n'ibiki ko mbona bitakubereye mwana. Golden Gate Bridge. Oh, for heaven's sake. Mwana ijya wumva ibyo nkubwira. You left behind from last year's Hari trip. imyenda wasize hano twasize muri ubu bwato umwaka ushize. Genda bari ushaka. I'm waiting for you when you're ready. See what I mean? Kandi turatugutegereje n'usoza. When I got here, she was like, beer's in the fridge. Mwana wabyumvishe ngera hano nanjye mama niko yambwiye ngo byeri ziri muri Picked you best. gusa mama gukunda cyane mwana. Petit frere we hakuno. Rebe. Here. Reba mwana. Dara, this is Will. Uyu bamwita Dara, uyu bamwita Will. I used to tell everybody he was an only child. Mama wawe yajyaga abwira abantu ngo niwe mwana agira wenyine. Josh was born. Ariko yambyaye mbere Josh aza kuvuka nyuma. Muzehe avaye tu. Wari seriye. Byana mwe kumba mbona mujenjetse. Iyi si muzayibamo muti nkonda gutyo. Ride with Godzilla. Hanyuma se kuza mu modoka uzanye na papiri ya Godzilla byari bimeze bite? Yeah. Just take Muzehe bamwita it Godzilla. nice and easy. It's only a week. Umusa woroshye umutsi n'icyumweru kimwe. It's a sweetie. Cyenda ceka papa we n'umwana mwiza. She grew up in a Soviet orphanage. Uyu mwana yakuriye muri oruferina y'Abasoviyeti y'Abarusiya. Niyo mpamvu avuga ngo papa n'umwana mwiza. Abarusiya nta mikino bakurira gisirikare. Hano reka nkuremo imyenda. Hakuno. It's a government job. You have to tolerate the bureaucracy. Ni akazi ka leta. Hari ukuntu rimwe na rimwe uba ugomba koroshya When the umutsi. government tells you to move, so not Ukamenya igihe ukorera ibintu mu gihe leta ibikubwiye. everybody likes it. Ariko ntabwo ari abantu benshi babikunda. Josh and I never got to have the same friends. Jye na Josh ntitwigeze tugira inshuti zimwe na More than 2 years in a row. Not imyaka hafi nk'ibiri ikurikirana. 12 different countries over 18 years. Nanavuze ko mu myaka isaga 12 twabaye mu bihugu 18. Ariko mu bihugu 12 mu myaka 18. Weird local sports. Excuse me, my man. We both played basketball and ran track in the Comoros. Remember? Hakuno mwana uribuka tukina basket.
twese twakinanaga basket tugatwara imodoka tukina muri Komore. Comoros. 5 for 3 and Will was pretty much the all-star everywhere we went. Ahantu hose ariko twagiye twabaga turi abastar. Hakuno mama wabaraza. Mbega. Before we start, I just want to say how happy I am that we're around the table again. Kuba twese turi hano nk'umuryango iruhande rw'ameza. Family. Ntabwo mwari muzi ukuntu bikora kubw'umuryango mwana tunywemo. Banywamo filime nuko tuyitangiye. Bahise ngo iki? They call the light of the day. Of a day. A day ni the day. I don't remember. Fishes. He fishes. God. He fishes. No, guys, seriously, please. I want to hear the story. Jencha kumva inkuru yose ikiri hano. Telefone karasonnye muze yabona urwana rwe rutangiye kurata ku meza kandi baje muri vacation. Where are you sleeping tonight? You're not sleeping. Ijoro urarara. Jesus. Ntago muri burara ni abajinga. Papa. If we work together on this, I'm sure it's gonna be official for both. Twese turaza kubyugukira mu sore yagiye kuri telefone ku ruhande. This Thursday, I'm out of the country. Kuri wa kane mwana. So ikibazo ntabwo ndi mu gihugu. Rero. Hakuno sinzi ibyo bamubwira kuri telefone. I understand. Sawa ndabyumva nari. Sabayi hakuno rebe. Ibyo byarabaye umusore hano. Mwana ibi bintu biteye ubwoba. Hebe, no secret story. Been in the family for a while. It's not going anywhere. Please tell me, come on. Rata mbwira bimeze bite? Josh, ije birahagije rata bari gutera story ku meza mu masaha nimugoroba. Namwe murabiza abantu basohotse mu ka vacation. Fantastic story. What really happened was that he took me out when I'm 10 years old, spearfish. Please, no. Will is the fisherman. All right, before they go off on any kind of fantastic story. Mbere yuko mujya mu zindi nkuru rata reka mbabwira. What happened was that he took me out when I'm 10 years wanjanye hanze. Kera gifite imyaka 10. Spearfishing. 10 years old. Mfite imyaka 10. Tukajya kuroba. Najya kuroba urusiripa rwanjye rwari mu mazi nkaruroba nzi kari ifi ndobye. Abantu bose bakanze ko. Iyo niyo nkuru. Yaraye ijoro ryose ari kurira ngo bamusetse. Will would make this noise when he cried. Josh could tell you. He's like urusaku yateraga muri umuna Josh nabikubwira. Hakuno bari guserereza umusore papa nawe wimenyera. But this is not the day for a joke. Papa uyu naga ari umunsi w'imikino ariko. Ebe. Sorry. Henry Canfield. Mugabo n'umuhiti. Stay the week. Sinzi nimba nzamara icyumweru cyose mama ngwiki. Umpe. Mom. I have just found out ariko aka kanya nibwo nkimara kumenya he is officially bankrupt. Company yanje amafaranga yadushiranye yakene ngiye guhomba ngiye gufunga. Umpe. Hakuno. What? Iki? Ze. What are you talking? Kuvuga ibiki wa mwana we? Mwana cho yifite agahinda. Company ari guhomba. Will. Ukene wawe umeze nabi ari gihe kigera. Kabone ibintu byose biri kukujabuka. Ntibikunda uko wabipanze. Rebe. Hakuno. Filime witonze gake bucece hano mu karisiye. Uze wansomeje se. Mwere n'ubundi ni ibikwica mwana. Hakuno. Bucece mu gace. Sorry I went out for you at dinner. I'm sorry you're going through such a difficult time. Babarira ibyabaye kare turi gusangira papa ahubwo nawe wihangane kubiri kukuba wa mwana we. Zehe. Ebe. Urakoze papa, urakoze. Gake bucece. Masaha ni mugoroba. Uyu mugabo shano mu. Good wind tomorrow. Uzaba ari umuyaga mwiza muri iki kirere yego papa. Musaza Bruce Willis ukina filime zirimo za Die Hard zose, gukina filime nka Returned Extremely Dangerous. Ese muriteguye? Hakuno yuwaga telefone karamusonanye umusore Will we umusore witwa Will hakuno. Papa na mama barabibona umwana afite stress z'ubukene hakuno bari bazi we zirikari komeze amujinga
uzi ko ukomeze wina ntabwo ubyumvishe bwa mbere umbwira papa hakuno ni mu mazi nyine bari kuryoshya bisohoke bafite n'akantu k'akato kabo ubwato bagize gutya babuparika hagati mu nyanja rero anka tugiye kuyirekurira hano ku buryo ubwato buhagarara hano anka bayita igifashe mu kinyarwanda cya nyacyo uyu arayirekura tayari manukamo hasi hebe eri hano Will mwana we mwana afite stress ari kuri telefone ntago ayivaho Will When you get a minute. nubona akanya uzumfashe nkwereke utuntu mfasha hano fasha umuyaga utaza kujyana ubwato Will yaje hakuno yicara ku yindi Will hakuno zazamuka hejuru aze banza ahindura mu mahema y'ubwato hari ukuntu ayahindura ukuntu bari aho ari akato kabaciyeho kirukanka k'ibijinga bibiri ayo byasinze do ebe iri gusiganwa bari kurya sho bakaraga amaryo bagira gute na gute kuko numva nkumbuye ku mazi we umusore hakuno ku gatelefone kagiye ku gatelefone fora y'ubwato itangira kwikatisha hey! kandi muze yaramubwiye ngo mfasha mwana kuri hano fora y'ubwato irikaraga wirwa kigwaryiwe warwana we ntabwo uri kubona hey! hakuno yapu kobwa icyuma cyari kimukasa umutwe manuka bihuse hano mana yanjye umeze neza yego umeze neza hakuno umeze neza umeze neza rata aza kumera neza wiri baramuhamagara hano uze n'umushinya fata igitelefone agita mu maso kunyinisha uze wasaze papa iriya ni kariyeri y'ubuzima bwawe ijugunye mu maso muri ubu bwato harimo abakore mwana we Martin birahagije meze neza nta kibazo meze neza nta ribi hakuno abuze gato umukobwa icyuma cyari kimumennye umutwe bya byuma bigenda bikontorora umuyaga ngiye mu mujyi nta muntu ugira ikintu akenera uze kunshakira imiti muri farumasi unzanira imiti yo kuvura umukobwa ariko nanjye murambe dukashi ndakenera kashi kira gutya ari hafi ubanguke wihuse Will umusore yicomeka amazi agiye mu mujyi aje kugura utuntu duce twibanze wenda agure n'akandi gatelefone cyangwa iki ubundi bari hafi n'umwaro do hafi ni hafi nyine kwa kundi abari nko kuri kakarwa ngo barohaho abakobwa ashaka kuza Eric Classic kurumva n'ukwijugunya mu mazi gato ni iminota imwe ku muntu uzi koga akaba arahageze kugura n'ibyo bamutumye n'utuntu tw'udupfuko n'iki byose ayo hano sorry ebe jana shyira n'igiceri ibintu by'ibimashini biba biri hano ibihugu byateye imbere kera simukagire ngo do gukoka no gushyiramo igiceri mu mashini hariya hakuno byarabaye umusore ari mu kagigi gusa umusore ngo kampani yiwe irimo guhomba nawe nta cyizere afite ko ibintu biraza gukomeza bigenda fresh gake ebe yano no kangufashe ze yazanye abana be mu kantu k'akavakeshoni baje kwirira show baje mu karuhuko ebe ko bari hano ari ku bwato bw'abari abantu bari kubuzenguruka sinzi umwana mukuru yagiye mu mujyi agiye kwizerera mu mujyi do Geranda agarutse hano ubwato bw'iwabo arabubura ubwato bwa papa wiwe bari barimo nka famiye yasize buhagaze nta buhari iyi umusore biramucanga baginga se bagiye baransiga cyangwa ebe byarabaye
ageze hano ubwato bw'iwabo arabubura ntabwo ari kubona aho yabusize. Hey. Musa. See where that boat went? Wigeze ubona aho buriya bwato bwagiye? Wapi. Agasobanuye. Iyo umenya atanakiza. Wapi ntabwo nabonye. Ntabwo nabonye. Ako. Umusore uze gutya arabanza aroga. Any of you see a boat? Ata nta muntu wigeze abona ubwato. Sail boat bwa bwato. Wapi ntabwo twabonye ongera yicomekamo hano. Iyi filime witonze. Ibyo byarabaye ubwato bw'iwabo amaze kububura. Urumva ntabwo wahita ugenda ukomeza kuzenguruka hafi aho urebe yuko uza kubona wenda nk'ahantu baparitse hari n'igihe nabo baba bagiye mu kantu ho gatoya bakaza kugaruka. Rebe umusore yaje hejuru y'umusozi ahantu hejuru hirengeye ku buryo arabareba mu nyanja hafi aho hose. Sasa kugera hano ubwato bw'iwabo yarabubonye bwisha ahantu mu ibanga ry'umusozi. Ubwato bw'iwabo yarabubonye kugera hano ubwato yakabubonye. Mama sako mama bimeze bite wagwanye? Ebe kugera mu bwato nta muntu urimo. Kugera mu bwato nta muntu n'umwe urimo. Iyi sinzi abantu bajyanywe na nyamurigita ni iki? Umusore biramucanga. Biramucanga ubwato yari asizemo famiye ye yibese gato agaruka ntabwo hari. Kujya mu cyumba kimwe cy'ubwato wapi? Famiye ziba zifite ibiceri ku buryo bagira akato kabo. Cyaje kugera mu masaha nimugoroba bagarutse mu mujyi za kuri polisi. Mfashe sinzi icyabaye ku muryango wanjye. Sanga abapolisi hano bari kwikinira ikarita bamurya sinzi. Kwenda babwira ko ari ikintu cyabaye ku muryango wanjye. Ubwato bwacu sinzi icyabubayeho bandye ji. Yasa avuga icyesipanyoro. Yebe. Captain Pizarro, you are? Captain Pizarro, uri? I'm Will Shaw. Je banyita Will Shaw. Where are you going? Ugiye he? Fanda itayibeta inyuma. Teléfono, ahora viene, ¿vale? Fanda itajya kuri telefone. Umusore mu bwizina rya Fanda itayibeta ajya kuri telefone. Gake bucecure. Gasani. Ngwino uje kunyereka ubwo bwato buri. Take me to the boat. Ngwino uje kunyereka ubwato buri. Bwatinze. Bahita binjira imodoka aza kumwereka ubwato buri. Amasaha ari kwisunika amaze kugera saa 2 za saa 3 za nimugoroba aje hakuno aza kumwereka ubwato buri. Iyi filime witonze gake bucece. Nuko filime tuyitangiye. Zagira umuntu wivugisha. Please Mr. Shaw, relax. Uriya se nini? Uriya wetuza ariko Mr. Shaw. Can I call you Will? Nata nkwite Will. Ukaba yasanze. How do you know my name? Uzi izina ryanjye gute? Father told me. Mama yarimbwiye. Where is she? I can take you to her. Kujyana na family. Come on. Ndetse n'abandi bo mu muryango wawe naje kukwereka aho bari. Uyu mugabano ufite imbunda. Bona bari kuzenguruka hafi y'ubwato bw'iwabo. Sore, polisi itangira kumufata. Musore yirwana. Ukuntu ubona abantu n'akeza kabagenza ukabona. Musore kize gutya ahita yiruka. Hakuno umugabo umusore Willy yaracitse. Will Shaw yari yaje baje muri vacation yahise acika. Hakuno filime witonze arabanza imodoka za polisi arabanza. Niyo bagiye kuguhana bagushinza kwangiza imitungo y'igihugu ibikorwa remezo. Ibikorwa remezo leta yarakserera bigishisha caho. Nabibonye ko nta keza kaba bagabo nta keza bari kumushakira abangaba urebye nabi bana kwica. Urebye nabi bana kwica. Hakuno baramugonze n'ishyamba. N'ishyamba za hakuno fata urwana hakuno fata icyana cyana bagicanaho ikigoryi shiraho ari waje atabara kumbe muzehe papa w'umwana tubya ramwabigoryi mwe muza mukinira ku mbyaro zacu. Uzi ukuntu umwana avuna muzehe n'indwanyi arashaje ariko mfite ukuntu ncabiranya abapolisi hano. Muzehe yacabiranyije abapolisi hano. Will
ngwino tugende mwana wanjye haguruka ngwino tugende hakuno maco rebe. You okay, Will? Meze neza Will? Yeah, it hurts. Just got this shit kicked. Kuri kunja. Got on me. Mwana bari abacinga barankanze. Where's Mom? Where's Josh? Ese mama ari hehe na Josh murumuna wanjye? I'm not sure where they are. Sinzi ahantu bari mwana wanjye, simbizi neza kuki. See, where's Mom? Where's Josh? I left them with you. Ndakubashije ngo bari hehe nagusiganye nabo. Men came on the boat. Hari abagabo baje mu bwato. They put a gun to my head and they took your mother and Josh and Dara. Twara mama wawe Josh na Dara wa What is happening? Ese nibiki biri ku? What? Babarire mwana Sorry, what? Papa iki? Umbabarire. Yihanganire mwana wanjye. I don't book gospel quartets and Picasso experts. Wa mwana narakubeshye ntabwo ucuruza ibitabo. Oya. The job I do with the embassy. Nta nubwo ndi umukozi wa ambasade. Oya. The only thing that's true is that I've worked for the government a long time. So what do you do? Nuko nigeze gukorera leta kandi nkayikorera igihe kinini. None ubukora iki? It's a branch of the agency. Nyine hari ishami nkorera ry'ikigo runaka. It's a special branch of the agency. Ni ishami ry'ikigo runaka nahoze nkorera nyine mwana wanje. And Mom and Josh. Not Josh. You don't treat me like an idiot. Papa, kubera icyo ufata nk'ikigori. Ntabwo ndi ikigori. Mom and Josh are gone. You're CIA. Papa, Mama na Josh baje ubwo CIA. And you don't know where they are? None ntuzi n'ahantu bari. Babarire mwana wanje. Babarire. Uze. Is something you did? Uze hari ikintu kibi wakoze? Maybe yes. Yego, hari ikintu kibi nakoze wa mwana. Okay. I'm sorry, Will. Babarire Will. There's no way I could ever explain that to you. Nta buryo nagusobanuramo ibi bintu, ariko mbabarire. Get your mother back and Josh back and Dara. Gusa ndagusezeranya mama wawe na Josh ndetse na Dara uriya mukobwa turazi ko bagarura. We tuza. Sekira agatelefone karasonye. Fata agafone hano. Bruce Wills. Uyu mugabo n'umwihanduza cyane. Yeah, it's me. Wowe mwana, yego ni yego. Kiri kujya mbere. I'm on my way now. Ndi mu nzira kakanya. Where are you? Ibice byabaye uri he? Ndi mu rugo. I need Bibaye saa 9 za mu gitondo. to see you. Nshaka kukubona. Kore wamuhamagaye ndahita mubwira ati nshaka kukubona. Turi hehe? Turi Madrid. Muri Espagne. Ahandi haba ya kipe mfana. Hakaba na ya kipe mwambara. Isigaye bambara nako. Ariko nje naga ariyo mfana, nje mfana umweru ibintu bya. Kipe y'Imana n'igihugu n'abantu. Real Madrid apana Atletico. Maranga mutima yanjye nahaba aryamye. Hakuno se yaje hano. Banza fata kabunda, fata iki byose. Suka utuntu tunini muze baba bageze no muzabukuru ntiwamenya ibirwara baba barwaye. Bya rukenyura na bya rusoka. Ngwino tugende mwana, ngwino tugende. Show. Ageze mu zabukuru namwe murabizi indwara zo mu zabukuru. Uranakora urugabo guciriye umwijima. Cyo gacira urwagashya. Uze hano to. I'm gonna meet character. Need your help. Kiye kujya gura na kala kanyira ubufasha bwawe. Naza kuguhamagara nyuma. Hakuno. Umuntu yahamagaye ati ngiye guhura na kalaka. Naza kuguhamagara nyuma ariko ngiye ubufasha bwawe bubizi. Ikindi cyabaye ucomeka akamodoka. Ngiye kujya guhura na kalaka. Hey. Hakuno barakwereka hari undi muntu uri gufunga imbunda nyama mudahushwa ashyiraho silencer dore umututu w'imbunda nini kandi urebye neza bisa nk'ari ku gisenge cy'ahantu umusaza aje. Filime witonze gace gake bucuci zigenda muri ka Audi kari aho gasanzwe ariko nta bitanje nta byadanje. Does Mom know? Mama arabizi ibyo ukora. Yeah, she knows. Yego arabizi. She knows everything. Mama ibintu byose ababizi mwana. She's my wife. Reka n'umugore wawe. Not tell me this. None se kujya utabizi. Nta buryo nari kubikubwira. No way, Will. Weri nta buryo na bumwe nari kubikubwira mu mwana wanje Will. Oya. Would have never been. Uje kubwira umwana ngo ndi maneko. To tell you nagiye mu nama ahantu ngiye kubona mbona meya aravuze. what I do. Ngo mwese mureke duhaguruke
ngo twakire maneko w'akarere ndumira zeyano. Who's that? Uriya ninde papa? A friend. Ni inshuti yanjye. A friend ni inshuti. A friend mu bisomaye. Accent mukoresha muzivana. Urazikomera neza mwana wanjye, sibyo? You're a great son. Mwana wanjye urarenze, sibyo? Urarenze mwana wanjye. Ndaza kugaruka mu kanya, ndagaruka mu kanya. Hakuno. Reba. Kize gutya. Hano uza kuvugana n'umugore uri hano, umwana asigara mu modoka. Vugana ariko bisa nkaho baziranye ukuntu si wamenya. You okay? Meze neza? No. Oya. Are you hurt? Iki kiri kujya mbere wababaye? What did you do? Wakoze ibiki? You set me up? Warangambanira. Did you set me up? Je ngugambanira. Warangambanira. They took Lauren Uri kuvuga ibiki Malti? and Josh off the boat. Batwaye Rory na Josh babavanye mu bwato. Who did? Uri wanje n'umwana. Bandise. I can't help you if you don't talk to me, Morty. Malti, nta kintu nagufasha utamvugishije ngo ubwire. Laurie. Ndajanye umugore wawe Rory. Who did? They got Who did? Ni ndabifu. case from. They wanted back. Abuzi twambuye igikapu briefcase baragishaka ko tukibasubiza. Who was Kigali they, we. Gene? Ubundi ni bande Gene. They gave me Ni bande. 24 hours, Bamaye amasaha 28 or they're gonna kill them. cyangwa baze kunyicura umuryango. It's a briefcase. Igikapu kiri he? Igikapu kiko wapi? Case went straight up the line. It's Igikapu twaje tugihererekanya gutyo mwana cyaragiye. Don't fuck with me right now. Wikina nanje Kalaka. Nakwiyamye wikina nanje. No. I'll try. No, that's it. I'll try. Uramakani naza kugerageza nkibone. Then I'm gonna go. Marty, Mwana. I want to help you. Nshaka It kugufasha. went straight up the line. I Naza don't kugenda mbazabaza. have it anymore. Iki gikapu je ntago nkigifite. Briefcase. Bwa bukapu butoya batwaramo ibintu. Abumwe batwaramo ama laptop cyangwa amafaranga cyangwa iki. I'll do my best, Marty. Baza gukora ibishoboka Malti. Baza gukora ibishoboka. Hanyuma. Hakuno. Do. Cuce mu gace. Ciao. Sazanya amafiyeri nka ya Jojo Breeze. None amafiyeri uriya mugi. Kabafite muzari magenda hano. Kubisi sasu umutima barawumena. Hey! Muzeba mukubisi sasu. Agatuza barakasamura. Do. Tayari. Muzeba aramuhaye. Ebe. Mwana arikanga. Papa. Sano. Muzehe. Muzehe baramuhaye. Shira agatelefone karasona. Agatelefone ka muzehe karasona yari afite mu mufuka. Mana yanje. Hakuno. Fata agatelefone muzehe ntiyarenzaho. Ntiyarenzaho. Telefone kuri hano. Abona umwicanyi. Abona umwicanyi ariya. Faya. Abona umwicanyi. Tsimba hakuno. Itsimba hakuno. Vuye hano. Ikicanyi nacyo cyavuyeho. Fata telefone mu mufuka muze ntabwo ari kukabona neza dore ikicanyi. Cya DJ Arufado. Kivaho kiri pose kitonze. Arufonsina do. Cya DJ. Hejuru y'amajerwa. Ibyo murambo mu bikemure. Abahise baza gutwara umurambo igitaraganya. Bwanakizwa n'amaguru mu masaha y'ijoro mu gitondo saa 9 zishira saa 10. Saa 9 zishira saa 10 do. Birukanse kizwa n'amaguru. Hakuno sinzi ko wahungiraye cyangwa iki. Ariko umusore umugizira mwakanye. Ibintu atari yiteguye yari yajanaje mu vacation. Hakuno birukanse burinda mu kirodo. Ukerera umuseke ibintu utambika. Telefone hano
Hello? Diego, bimeze bite? Someone's trying to kill me. Hari abantu bari kugerageza kunyica. Wehereza iyo telefone Tom. Someone shot my father. Hari umuntu urashe data. Mubwire ko asigaranye munsi y'amasaha 20. Who the hell are you? Ese ubundi mwe muri bande? Twe turi abantu bafite umuryango wawe. Cyawe masasu arongera akizwa n'amaguru. Kibuno mpa amaguru. Hakuno yanagera ku mupolisi traffic yishyireho intore do. DJ Pito. Hari abantu bari kugerageza kunyica kandi afite imbunda. Afite imbunda. Hakuno kingawe. Harachini kwa manuza. Harachini. Hakuno. Fire! Hakuno. Agashaka kurasana n'inzego ariko hano hari umwicanyi wamukurikiye kandi amuri bubi byakomeye nakubwiye ngo kamabaya n'ibintu byakomeye kizwa n'amaguru kugera hakuno kizamuka hakuno paramira abapolisi bakurikiye bamubonanye umusivile bamubonanye imbunda kajiji ndani ya kijijini kizwa n'amaguru umwicanyi wamukurikiye abapolisi nabo barakurikira hano urebe filime witonze umusore ziramwakanye polisi kugera hano baramubura ntabwo tuzanagiye ovasi tubizi rebe hano hano undi mupolisi aramubona n'ifarasi aka kantu k'amafarasi nta kuntu abadepite twazagatangamo agatekerezo trafiki zacu n'abapolisi tukabagurira amafarasi bakajya birirwa babakatamo n'ubundi nta mafarasi arya ibyatsi ntaho bitaba kandi imodoka zinywe sanse cyane ko imodoka itanasiga ifarasi ifarasi kujyana fandi iramujugunye nimba ari ibintu bazazigure yaje hano banza mesa agatisheti ke kagiye amaraso hano mubwire dore isura do musore zimwakanye mu kanya nk'ako guhumbya umuryango warawubuze papa warapfuye bahagaze ukuntu bigenza ukuntu ibintu bikujabukira rimwe bikakurenga kikarenga umufana do yaje ari wowe uri kureba iyi filime wakora iki rebye hano nta kintu asigaranye do amafaranga asigaranye ibintu by'ibiceri bitamaye agaciro do wakora iki mazina nyakuri bamwita Henry Cavill yagukiniye Superman yagukiniye Justice League yagukiniye The Witcher yagukiniye Mission Impossible umugabo ni umusitari pe nkuko mbikubwiye nyine renze uruhombero jano cyane ko abakteri bahari yabo kariyeri zabo zibamo amafaranga si nka kariyeri zina haturuhira kubahereza ibyishimo mutanazinguka Nyarwanda mwagabanyije ubugona mukajya muzinguka fashe imbunda shyira hano mu bitangazamakuru biri hano kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri Madrid muri Espagne muri Spain isa hano kuri ambasade bigishyushye rebe ayita kira gutya shwana hano mwamfashe yaje anashwana n'umusekirite uri kuri gate barashwana kurya mwinjiza muri ambasade ko tubona nta mukozi twigeze tugira witwa Martin Shaw n'ibiki byose hano yari afite ahantu akoranira na leta yanyu bya kandi ariko watubwiye ngo hoye My father is dead. Executed. Assassinated. Mr. Shaw, there's a local warrant for your arrest. It claims you killed the police officer. Wait, hold it. Hold it. No. Look, the guy who shot my father was shooting at me halfway across the city. Assist you in securing legal counsel and protecting your rights. Look, I did not kill that cop. But you know what? We don't have time for this. The time. Will you please help me? Please. I suggest you accept our help getting you legal counsel. Is there someone else I can talk to? Just calm down. All anyone ever says to me is calm down, tranquilo, tranquilo. I've been kidnapped and I wanted for a murder I did not commit. yaje muri ambasade nabo kumufasha birananirana ngo nta mukozi ise ntiyigeze ababera umukozi muri dosiye zabo ntawo bamubona
Yes, ma'am. Diego Mabusha. Hakuno. Rebe. Now, in fact. Aka kanya ubu none ntari bi. Niko. Needs to talk to you. Wari umuntu ushaka ko muvugana. Rebe. Hakuno. Umuntu ushaka ko muvugana do. Kill me those, Mr. Shaw. Weje unyita Jojo Breeze, Mr. Shaw. Kiye niko banyita Jojo Breeze. Jojo hakuno. It's Jean. Ni kiye banyita Jean. Jean. Wa mugore yari uri kumwe na se bamura. Carrick. Banyita Jean Kala. I worked with your father. Nakoranye na Skosha. I bet if you raise your left hand, I will see a big white scar running right across your palm. Ndabizi nuzamura ikiganza cy'ibumoso nabona inkovu iri mu kaboko kawe. Martini when you were 10. Don't you remember? Nakomeretse ufite imyaka 10. Yeah, I remember you. Ntabwo ubyibuka yewe ndakwibuka. Look, your father has left your family in a tough spot. Papa we rero umuryango wawe yawusize mu kangaratete. Help. Nagira ngo mbafashe. You get in the car and we'll figure this out. Waje ukajya muri iyi modoka tukabiganira. Who did? Nimba utishe data ninde wamwishe? I was there to help him. Je nari ndi hariya ngo papa we mufasha. Trying to protect him. Nageragezaga kumurinda. Listen to me. Ariko siko ntiyanyumvaga. He was not a great listener, your father. Ntabwo papa ari umuntu ukunda kumva. Tell you everything I know. Ndaza kukubwira byose nzi. Numara kugera muri iyi modoka. Injira mu modoka tugende. Byose ndaza kubikubwira wa mwana we. Hakuno. Will. Come on. Gwino hano ariko. Reba ibigabo hano. You want to save your family? Ushaka gutabara umuryango wawe? Because there's an expiration date on that. Nimba ushaka gutabara umuryango wawe umenye ko ari itariki ntarengwa. Ntabwo ukajya mu modoka musa. Gwino. Gwino hano. Ureba uyu nguyu. Ubundi hano hari abapampe benshi. Ntabwo yabona ukuntu acika hano. Uyu mugore yabashije kwinjira muri ambasade akabaje gufatamo umuntu. Uze ngo ni umugore ukomeye aravuga rikijyana. Byarabaye. Amusora hakuno muri embassy. Dore crash w'ibihe byanjye byose ubundi niyo moto kuri kwibona. IMG compressor Mercedes. Your family, who is his contact? Ko basohotsemo muri ambasade do. So who is your father dealing with about your family? Who is his Isko ni kibazo cyafitanye n'abari abantu ku muryango wawe. contact? Ubundi Isko ni bande bari kuvugana bakoranaga. I thought you said you were going to do the talking. Narinzi yuko si warumubwiye ngo If I'm going to help you, I have to figure out who I'm dealing with. wa mwana nimba ngomba kugufasha ngomba kumenya bo mpanganye. Call anyone? Did he meet Isko yigeze agira umuntu ahamagara cyangwa uwo bahuye cyangwa iki? All right. Meze neza? I think I'm going to be sick. Ndaceka ngiye kugwara. Really? Koko. Really? Yego. Hakuno. Pull over. Jojo Burishyira ku ruhande Jojo. Jojo Burizi hakuno. Paritse ku ruhande. Ebe. Kigali we. Sahakuno banze. Yes imihigo saguhiga hano. Better? Numva umeze neza. Ebe. Hakuno Jojo Burizi. Ahita mugwira. Ahita cikari yabibonye kataza kubona ukuntu abacika. Buretse. Forget him. Mwibagirwa uriya mwihorere. Wikwirwa umukurikira. We'll just get the other one first. Reka twigendere n'ubundi turaza kubona wa wundi aba ariwe tujya guhiga. Ababeshyi ntago ari kompresa ntazabe. Kwe mpira mu nzira ucinga we. Yaje hakuno. Mu myanda muri puberi iri hano hamwe hari ibinyamakuru. Fatamo imbunda ye yasize atsimbyemo. Imbunda. Usora cyo. Nta hana afite ugwera nta kintu na kimwe dongo wo mu mugi. Mwibuke na polisi iri kumwigaye muri Espagne ngo yarasha abapolisi kandi twe turabizi katari we cya kigabo cyarashe papa we nico cyarasha abapolisi. None abapolisi hano arijijisha ariyoberanya ahita akomeza imbere. Bigishyushya kagigi ko ni kanini kandi haba harimo circulation ntago bakwita bamubona ngo bamenye ngo uriya ninde do. Bareje imbere tureba yinjiye muri bisi. Falta dinero. Musore koza ikarita. No hay billete, así que hace el favor de bajar. Wagwa ibiceri gusa wingira gutya ariko. Wingira gutya. Kwinginze mwana. Shizemo hano. Baramwishyurira akoze mwana. Ubwo mwishyiriye hakuno. Wishyiriyemo igiceri muri bisi yacaho. Hari abandi bantu ukuntu bamamaza muri yonye kuri iriya bisi bamamajemo awudi. Mwenda babwira ngo muze kwamamaza no dore niyo televiziyo ya mbere irebwa mu Rwanda kurusha na bya bitangazamakuru bikomeye ntimushaka kumva. Wowe uri kureba iyi filime niwe ndi kubwira uheruka kureba televiziyo ntuza ryari ariko filime utaha wasaze ngo DJ asoti
reba hano mu gatelefone ka papa we hari umuntu yahamagaye inshuro nyinshi bita Caldera, nimba ari Caldera nimba ari inde, inshuro nyinshi bihoraho. Reba kiriya agatelefone karongera karasona, hamagarwa na nimero atazi. Rebe. Yes? Yego. Hello? Yego. Are you... hello? Yem. Son, I want to speak to Tom. Yira umwana yuko nshaka kuvugana na Tom. Will. Mama. Mom, are you okay? Mama, umeze neza? Wa mwana wihereza telefone papa we nshaka kuvugana nawe. Mama. Chatazi papa yapfuye. Ntago mwavugana. Mushyire kuri telefone. Mom, I can't put him on the phone. Mama, ntago namushyira kuri telefone. Mom, I can't. Mama, ntago byakunda. Ari hehe papa wawe? Yeah. Mom, they've killed him. Bamwishe mama. Bamwishe. Oja. Mama arasakuza bitanga iki? Papa bamwishe twe twabibonye. Hey, calm down. Tom and I had an agreement. My briefcase. Jena Tom hari ibintu twari twumvikanye. Uranzanira briefcase y'umuryango wanyu ngure kure cyangwa iki? Va mwana. I don't know anything about your suitcase or... Ico gikapu kumbwira sinzi ibyacyo. Just let my family go. Basire ku muryango wanyu je. Any more time. What? Mwana nta kintu cyatuma ubona igihe gihagije. Find Tom, what is at stake? Ubanza wibutse papa wawe Tom. Ibintu ari gusheta umuryango wawe. My dad is dead. Papa wanje yapfuye mwana. Name was Martin. Izina rye bamwitaga Martin. Wrong guy. Urumva ko mwamwibeshyeho ntabwo yitwa Tom. 6 p.m. Webwira Tom saa 12 muri Puerta del Sol bariho duhurira. Anzanira igikapu cyanje umuryango we ngure kure bitari ibyo ndawica. Sore byaramucanze hakuno hahandi isi kwikaragira irakubandikisha. Ukoresha nka rugabire yo kubandika ku ipine rya hoho. Hakuno sore byaramucanze. Ikindi cyabaye yahamagaye hano yandika nimero arakadimira yabonye muzehe yahamagaye inshuro nyinshi na telefone ka muzehe naragahamagara. Bebe. Diego Caldera Investigaciones, dígame. Hello, do you speak English? Uvuga icyongereza? Icyongereza gihe. Bafashe gute? My name is Will Shaw. I'm just looking for Diego. Fathers. Your address, please. Mwampereza adresse. Diego. Calle de la Cruz. Ubwo murangiye hano. 34. Gatsata urenze ikiraro ukagera ahantu bita mu cyerekezo. None wagera mu cyerekezo. Aho. Mu cyapa gihari. Hakuru. Di Caldera. Kizano fata imbunda shyiramo isasu. Hey! Injira mani ndani. Filime witonze. Cyega kiracece. Yem. Sanze umwana w'umukobwa hano. Bebe. Hi, how are you? Muraho mumeze mute? Can I do for you? Bafashe iki? We spoke on the phone. Je nawe twavuganye kuri telefone. You gave me the directions here. Ni wewe wampaye izo adresse za hano. Yego. Can I help you? Nagufasha. Zano zimya ibiradiyo. I need to speak to Diego Caldera. Nshaka kuvugana na Diego Caldera. Jaza nahure na Jojo polisi wa mujinga. You feeling better now? Urumva umeze neza nonaha. Hey! Nakobwa no! Kachata ka Jojo. Aragafata. Kigabo kiryamira icyuma mu rubavu. Imbundira ko. Ikigabo n'umusore simbibonye neza. Imbunda y'umusore iragwa. Jojo polisi kubyina bimaze kwanga. Maze kwigira ibandi. Boko! Rutwe. Umusore aza. Hakuru. Hey! Zano kigabo cyo ni ikirara cya Jojo kimerenyereye imihanda do. ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Muko kigabo cyarya mucyo kiri bunda hasi muko kiri bunda hasi cyambuka icyongereza gusa wa ninja we witsakuriza hakuru. Who the hell is your uncle? Onkere wawe ni mugabo Diego Caldera, your uncle. Onkere wawe ni Diego Caldera. Chang. Yego. This cabronazo comes in here with the guy and tells me to sit down and shut up waiting for my uncle to come. Friends murdered my father this morning. That was my dad. That's why I'm here. My dad called this office at least a dozen times looking for... Where's your uncle, man? Okay. This guy, these people came looking here for your uncle. Bajano baje gushaka onkere. What next? Uraceka ari iki kiri bukurikireho?
You really want to be here when his pals turn up? Urashaka kuburi hano se abarara be nibaza badusange hano. Gotta find your uncle. We ngwino tujye gushaka onkere wawe wa mukobwa we. Ngwino tugende. Ikindi cyabaye bahise burira akamoto bacaho. Tujye gushaka onkere w'umusore. Ako umukobwa sore. Akuna gaskuta. Ndaka kantu mbona ari inzozi nako. Aka kanaki igondera dore ko ibintu byakomeye aho nanjye ndimo. Karenza se nk'ibihumbi 50 buriya. Senkani si mwana yandemera wowe uri kureba ifilime si wana yandemera. Urufiri agafiri. Akandemera ariko mujye mu babana beza muzinguke. Wifungura hano umwana harafunguye. Iki? Cyo no basanga hafunguye. Ngo bari baje kureba basanze hafunguye. Hey! Umbe. Ngo baje kureba yegamye ku rugi n'imbunda mu ntoki. Bisa nkaho bamurashe. Yagasani. Safata umukobwa umuntu uramenya utavuga. Hey! Muko utavuga. Kuma amazi byari bimunani. Kobwa no babyita kuruma gihwa. Nta gusakuza. Ikibazo cyo. Sulemano. Ebe. Chizemani ndani. It's all over the damn news. Why didn't you Chana kiri mu makuru yose. take care of him this morning? Kuchuri ya mwana ubundi muri iki gitondo ibyo mutabikemo. Come on, Dick. Nancy, you're... Itaba telefone yawe. Utabikora. I will. Muraho wiru umugore ari kuvuga ngo ururwana kuki mutarwishe. Muraho. Cya kigore gito cya DJ rufa cyaki sniper kimwe cyarashe muzehe. Put the gun down, Will. Shiri imbunda hasi we. Scared people holding guns in my... Kandi abantu bafite ubwoba iyo bafite imbunda bayintunze. This is gonna be Ibyo bintera ubwoba kurusha. Nerve-wracking conversation. We kinago kijye kuba ikiganiro. Wareka nkicara hasi. Wa mugore yamusanze hano to. Hey! What can I do for you? Bafashe iki? Why'd you kill him? Kuki wishe data? If our situations were reversed, believe me, your father would have done the exact same thing. Rero reka nkubwire wa mwana we. Iyo kesa arimo uburyo yarameze. Nza kuba ari nje wari uri muri buriya buryo nawe yari kunywa. Why did you kill him? Ninde kuki wamwishe? Father wanted to give something back to our enemies. Papa we hari ikintu yashakaga gusubiza abanzi bacu. It's a matter of national security. Kandi icyo kintu ni ikifitaho gihure n'umutekano w'igihugu. You mean the briefcase? Ushaka kuvuga ya briefcase? He was about to betray his country, Will. Papa we yaragiye kugambanira igihugu cye wiwe. Betray us. Akatugambanira twe nka team. I believe you. Sinkwizeye. Really? Koko. Honestly, kid, Mubwije ukuri warwana. you don't give a shit. Ntago tubyiteho kuba twizera cyangwa utatwizera. Maybe I knew him better than you did. Wa mwana we siko muzi kurusha uko muzi. Uranyu. Gore bamwita kandi. Family. Kubona umuryango I wawe. don't have your family. Umuryango wawe ariko ntago ari njye ufite. Ninde ufite? I'm sorry to say that some terrorists do. Umbabarire kubikubwira ariko ibyihebe nkeka ko ari byo bigufite. Well, you are the last person I want to get more involved in this right now. Ntakubeshyura umuntu wa nyuma ntakifuje kuvanga muri ibi bintu. But I need your help. Ariko nyine ubufasha bwawe. I need you to tell me who else he saw or spoke to about this. Shaka kumenya ninde wabonye cyangwa wumvanye na so bari kuganira ibi bintu. Uramba ibyo nshaka? I will pull out all the stops to help you get your family. Ibi byose ndaza kushaka uburyo byoroshye ubona umuryango wawe. That my father's dead and that I've got nothing to do with this. I just want to yapfuye none nta kintu ushaka family. Je nshaka kubona umuryango wanjye. Okay. Okay. So, rero kuni kigabo gikuru imboni nyuma. Certainly think we owe you something. Cheka. Akuno. Kaya. Wijarasa. Sawe. Ukoga ijarasa. Mahita bakwepa. Aba nabo barasira kwica. Barashaka kubica. Ubwo umugore ari kujijisha ngo baganire ngo ntago ashaka kumwengukira. Umugore ni umwicanyi. Basohotse batyo. Funga hakuno. Kigali we. Gerano umuryango urafunze. Cano bahinguka inyuma. Zano shiraho nimba ni ikintu cy'igifirigo nimba ari cya konjerateri kinini kingana umusozi. Umuryango cyo. Ebe komeza gutyo. Hano turaza kubona inzira itumanura. Nta nzira itumanura ntayo.
nta nzira itumanura ntayo si gutyo sikigari we ski hano kujyana abona anteni zubatse hano urabizi amazu maremare ukuntu ama etaje ajya kubamo maremare cyane usanga ari iminara iriho amanteni uri gukora iki we zamura amaboko nkwereka uzirika gutya No, wait. Are you kidding? uri kunyinisha mwana nibwo buryo bwonyine buraza kumanura It's the only way you're gonna be No, are you safe. crazy? yapu kiraho numva amasasu hebe Lucia, No, you no have way. to stop, listen to me. Lucia hagarara wenda washyanawe nawe w'inkoro gushora hakuno. Are you ready for this? Ibi bintu urabyiteguye? Are you ready for this? Uriteguye nkwereke ko tubigenza hakuno. Umuryango barawuca amanura umukobwa hasi ikigabo hakuno faya habuze gatongo kimwe umukobwa anuka gutyo umusore arongera aramusama we umukobwa arasakuza umusore gerano faya igusheta mu mutwe ikigabo hakuno sinzi uwatabaye umuntu watabaye hasi hebe naza hano hebe umusore nawe yaje hano kureba hejuru hasigaye yindi anteni afite n'ikintu cy'igitsingo cy'ikigozi arakibona yitonze yicanyi ari inyuma yicanyi ari kumena umuryango amusange kuri rooftop bicanyi bashaka kumwica uyu musore bavaye umusore agize gutya aminutse bagize amanutse ngeze hano umugozi uramukurura yapu twe ku cyuma hakuna antene barayirasa banzi imbavu teni na hejuru ye yapu yari imuhaye rimwe ritanga abiri teni yari imuhaye umukobwa nawe ageze hakuno barahageze bigishyushye si Kigali wagiye kumusiga Will gira tugende mwana wiri bicanyi baje wa mugore Karidela nimba ari Karidela nimba ari Kadirake nimba ari Kamavinga nimba ari Kamanayo simbyibuka ubwo ni Kamavinga dukomeza hakuno aciyeho gaskuta kabo bacaho ngabo ariko nta bantu bacuruza uduskuta none ufite agaskuta katarengeje karenga senkanisi hakuno umusore bisa nkaho narashwe bomba umugore ari inyuma muri Range Rover Sport noneho yisi nivoka Sport irakatsindwa ni offroad ni modoka kugera hakuno baranyereba kwa gutyo umusore yarashwe goravayo ajya kurasa abantu babaye benshi na polisi byivangamo aba bahita bakomeza imbere gora buryo abura uburyo abarasamo si Kigali we isamwana ujya kwa muganga ntabwo nshaka kujya kwa muganga ntabwo ari kwa muganga My friend can help you here. inshuti yanjye ba hano yagufasha ugomba kugeza muri Puerta del Sol santari abantu baje hano ngo kuruti uyu mukobwa ese neza hano inshuti y'uyu mukobwa ntabwo bagiye kwa muganga Chris, por favor. Christina we ngwino mfashe byagenze bite geza muri Puerta del Sol aho bamubwiye umuryango we bari busange Tienes que ayudarme, por favor. umugabo yakomeretse mudufashe No, tú sácame de aquí, que me estás viendo parda, tío. tujyane ntabwo dushaka uyu musore hano utaduteza ibibazo turakwiyamye genda umunyeshuri ndi umugabo we Christina kikiri kujya mbere hano mwana hakuno ari gutongana mu cyesipanyoro cyinshi kitamaye agaciro umusore ararashwe meze nabi sasu ukabona ari gatyo kugeza mu bumva wikoreye umusozi ntabwo ari ibintu bisanzwe uba wumva wikoreye umusozi Chica, cuidado con la cabeza. Déjalo. Ponla ahí. Y manténlo despierto. hakuno umusore baremeye baze bamufashe kibura vugisha mwana nk'uyu uri kubura amaraso menshi Ahí en el office.
¿Ella cree que esto es un hospital? Le uriya mukobwa aceka ko hano ari kwa muganga. Tío Diego un par de favores, pero eso okerewe murimo amafaveri menshi quiere decir que pueda venir con un tío llenar. ariko ntabwo yaza n'umuntu uri kuva amaraso muri club yaje ngo bikunde. Hakuno do hari umurara hano. we kikiri kujya mbere hano bako arawaje hano. Maximo nakwinginze dufashe Maximo. Diego bamwishe. Umugabo atabaye ubuzima bwanje. Papa we nawe bamwishe. Maximo mereza iriya nzoga iri hariya nkwereke tuyikoreshe nk'ikinya. Bazana inzoga hano. Inzoga urayikaraba nta ma infection ihita yica ibintu byose. Sanitize inzoga ni sanitizer nziza. Hakuno. Ayiwe. Asama bitanga iki? Sasu bagomba kumuhanduramo. Ahora solo tengo que parar el sangrado. Sasu ririmo ryahinguranyije. Imana ishimwe. Umusore icyo ashaka no bazanye icyuma gishyushye. Barabanza baragicanira uburyo bashiririza. Inzoga arayinywera Maximo murara. Ayiwe. Zana icyuma gishyushya ku gisebe. Asama bitanga iki? Nabibonye akantu muzajya mukoresha umuntu akomere kuzana icyuma gishyushye ugitwika ukozaho tayari. Hakuno. Uribwe ubwumvira mu gatuza. Mu rwagashya ubundi ubu buribwe niho ubwumvira nta nubwo ari mu mutima mu rwagashya. Hakuno ibyo byarabaye. Ebe.